Labafundi ke labafundza kuso kwesikole lesiphakeme khona ke eDuze High School bathi ke kuyabakhathatha ukuthi ke baphathi ke besikole bangabavumeli ukuthi ke bangene khona ke esikolweni kanti bayati ukuthi bafundza form 5 naye ke form 3. Iningi labafundi labangakavunyelwa ukuthi bangene khona ke esikolweni mulabo kulabafundza form 5 naye ke form 3 lokubonakala ukuthi labafundi ke abakahuli ke enhloko. Labafundi bathi lokho kuyabakhathatha ngenxa yokuthi leti inhloko labakhuluma ngato tinhloko letikanyiwe kubonakala ukuthi ke inhloko ke bantwana ke besikole abasiboni izathu ukuthi bangavunyelwa ukuthi bangene khona ke esikolweni. Usixoshile deputy because uthi sinetino letetfuthi enkulu kakhulu and akasifuna ukusibona emehlweni akhe nje asikhoshe getini. Sichazele abantu usicaleni lokho nokuthi nifunza bobani? Tina we're doing form 5s, most of us asilanga phandle lesingahuli, and okay, this year akapheli nje asikaqedze ngisho 2 weeks asikoleni but sekuthiwa azule, but kuyatiwa kahle ukuthi mhla ka 7 March siyabhala and 31 siyaqedza kucisha. So we just want to keep our hair in peace, asifuni kulwisa muntu, just want to have our hair ngekuthula kuphela, asilwi siyacela nakhona. Academically ke lokho niphumile siyasheka kakhulu ngoba sivela ngaphandle and kwamele vele semuva ngemana silapha sethu semuva, so obviously lokwenda ngekhathi khamba fast and thina nasila ngaphandle miss out a lot. Beninganani besibanengi, so labanye babakhoste ukuthi babaforce, it was forcefully because baste kubhala ligama and kusasa weta ungahuli kushayela umntalo wakho bangikhokhile ukuthi angahuli enhloko ngitele imali yokuvula bangikhokhela ukuthi angahuli ngigamile ngahle bashita ngekhaya. Bebanitshelile before lebakasitshela isekela ke lemphathi kuso ke isikole khona ke eDuze umnumzane Duze uthi ke bona ke basikole ke balandlela ke imigomo lebhaliwe ukuthi bantwana ke kufuna ke bathi phansi njani futhi kufuna ke babuke ke njani. Washo ukuthi laba ke labangephandle kwesikole bona ke bathi abathatha ngekuthi ke balovile ngenxa yokuthi bangafuni kulandela yona ke imithetho yesikole. Etinzabeni temsakato iMaswati channel, Ingeri Carlos ngiseduze.